Hai menaza ting choma I zai hai menaza klum namai kreke zi kreuze ke chum ting kom chana jang kai je madai kam mai ting chuak de rein sa Paulia gai radle Dima haso district hanai kom ting kom chana jang kai je madai gu lok kreuze ke chum North Kachar Hill Autonomous Council NCHAC gu election tetiba kreke hazi di set mai ge bam loi lubgu zana constituency kai je kana ge vote to loi lubgu znai kreke zi kreuze kana ri mai ge ralya ka kadai dele zai dima haso district hanai kom ting kom chana jang kai je madai tetiba kreke zi di set mai ge NC Hill Autonomous Council go election bam ge seat kai je di set ge BJP mena seat kai je di set lui ge ka halit bige uncontest tamak je dui tetiba plan seat sruk chakai da dige plan seat kai je mingeu diwang jana independent mena seat ke chum diwang dele jana Assam dima haso district lui ge anui Zeme go constituency ke chum hangrom constituency ge kan tabe pe tingte sap ko be pe MSC saiba BJP ticket te lu je kan tabe pe Sri Nawa dai mena diwang jana laisong constituency ge tingte ge sap ko be pe EM saiba Sri Podaming riame ne BJP ticket te lu je kan tabe ge diwang jana diam lai constituency ge tingte sap ko be pe EM saiba Sri Ramgalung be Zeme ne independent lam ge nta je Duwang dele zane dima haso district ge hnai kum lok reuze ke chum NCHAC gu election bam ge ntalu je zane ntamak je uncontest ge ne BJP mena duita tiba constituency remeze haflong zadinga Borail Mahur Zinam Hangrum Laisong Dautu Haza Maibong West Maibong East Kalachan Wazo Hazadisa Langting Hatikali Diyong Bara Garam Pani Kartong Dehangi Gunjung Hadingma Harangajo Hamri Zane Lower Kartong Plane Sit Nkaize Mingeuge Naikum NCHAC Lokreuze Kuchumgu Election Bambegeze BJP Menadui Tati Delay Zane Diamlai Semkor Zane Dolong Constituency Kuchumgeze Independent candidate mena duita ti dele zai duita ti mera mena public support zana pnui hange vote kai mera mele ni za pnui sui besam do pe changai dele zana chuna dimaso district ge nai khum lok reze ku chum NCHAC go election bam ka dai bigeze district ge BJP ne government in sab dar hange changdi bjege ne Assam go chief minister Dr Himanta Biswa Sarma ne BJP government pungchu dar hange ngolu bjege ne psui besam pe gai zana chuna district go chief executive member CEM pungbepe debolar gorlosa dehangi constituency ge BJP lamgenen taluze dipepe ne leje psui ibsam pe gai dele zane Dr Himanta Biswa Sarma Assam go chief minister ne election campaign bamra hange wangke je het kai lubli gum je chuna dima haso district ge dehangi constituency ge ne dipelu bepe chief executive member CEM tingtige pung jebam bepe debolar gorlosa ne chuna district go CEM pungdai gu dele zane chuna anui Zeme go constituency ke chum laisong gene podaming riame zane hangrum gene nawa dai me diam lai gene ramgalung be Zeme perege Zeme man salam gene hnai kum dima haso district ge lok reuze ke chum NCHAC gu election bam ka dai bege diwang lub zigene racha gai be sam pe changai dele zane 2 lakh ta di marames du ninglui lung syagai magza ka gene suikel lung ke teuze haso hangka dai bege ngon samje ta jang ngote ra hangge zai chiruna magza public mara mena chuna anui leaders kachum jak langai bechai suje ncha je anui Zemram hangge di chun to chu batara me misonga je teugai ra hangge hagui je bam bechai suje nangnui ta ibe teugai bram je haso hangka kadai ge ngaura hangge hagui je bam radle Zane North East State Nagaland ge Zemename bambe heperiak to churablam State Government Directorate of Economics and Statistical report chai suije Nagaland ge heperiak Zemename tingkum changna je himreu changai de zane lang kai je kchum je changrak sruk je sna changdu dele je ka chedele zaite ti betting kum changna je kreuze ket go census ge Nagaland ge Zemename heperiak bambe mina lak kreuze squeeze changrak sna je de se je haiming use hang na le je ka chedele zane Nagaland ge heperiak to churablam ge
Australia pen chigai be Advisor for Information Technology and Communication Evaluation and Economics and Statistics H setrang Q sang tamne sa je tati beting kum chang na je kreuze ket go census ge mina la kreuze squeeze chang rex na je se je hai mi je hangna Nagaland ge zemena heperiak bamda kagne wangdar beting kum chang na je himreu changai de je Nagaland ge zemena me heperiak mina lang kai je ka chum je chang rex ruk je sna to du de le je ka chu de le zaina chigai nei me hang tati beting kum chang na je kreuze ket go census ge ne mina la kreuze squeeze chang rex na je se je hai mi je hangna bam ro ge je ko hima ge ne mina lak na je chang rex ruk je sna je hai squeeze hang rex se je de set Dimapur gene lak chumje changrak snaje diseze hai diseze hang kreuzi ket pig gene lak ke je changrak suruk je chumje hai me dai je kreuzi diset prin gene changrak squeeze mingeuze hai na je kreuzi squeeze moko chungene lak ke je changrak squeeze me dai je hai suruk je hang kai je kana waka gene lak ke je changrak suruk je hai chumje hadai je ka chum june bo to gene lak ke je chang hadai je hai sna je hang ringeuze sna Tun sangane lakeze changrak squeeze srugze hai mingeuze rak squeeze srug kipregene changrak snaze madai zane longlengene changringeuze hai madai ze hang rak seze madai zane mon district ne laknaze changringeuze hai naze hang rak srug lale zakachudli Zane North East State Manipur ge anui Zeme ki khuloli organization KLO me bogu lo pak chumben dui pe ba Manipur pomram klo ge teti be hzi kreugene hzi kreuzekna kre ke hnai kum ting kum chana jang kai je madai mai ge bam dele je ka chidle zai chige sampui hragene disi be bnai ke ba be chulei ka chebe sampui jene te ta tele je ka chidle zai chige chief guest changje wangai me sri awang bo nemai honorable Minister Water Resource Relief Disaster Management Government of Manipur. Then guest of honor the Sri Namsimrai Pame, Honorable Chairman TADC, Caretaker Government of Manipur. Special guest Sri TP Sangjewing, Honorable ex-EM TADC Banai, Srimati Ramning Lepame, Honorable ex-Chairperson, Education Board TADC. Then Chief host the Sri Haisung Teng Neme, AISTADC ne changai dele zakachule zane chige kandui bepe chura hange chief guest changja wangai bepe Government of Manipur gu Water Resource Relief and Disaster Management Minister Honorable Sri Awang Bone Maine Happy Pai Flag Hosting Tegaluze kandui bige wangai me banai le sinam le na hange sampe mi hungba sake galuze kandui bize puchu gai dele zakachule zane kandui betinge session hige resource person changai me session pakna bihige samlu ne me General Secretary ZLSM Session Pak Chumbihiga Samila Neme Lectural EMRS Session Pamadai Bihiga Dr. Aku Neme General Secretary ZTC Session Paminge Bihiga Dr. Longding Pama Lectural EMRS ne Changai Dele Zakachudele Zanake Hololi Organization KLO Mebogu Lo Pakat Chumbe Ndui Wang Beze Kandui Beze Maduka Klebugaze Inize Ndui Loilu Dele Zakachudele Zanaket Genet Sitaugai Kakadaibe Tsunating Chua Higa Gdere in Sa Poloi Makbramle Nize Hegi Higa Poundo Taigule Spose Zigane Hai Menaze Hegigo Gdere in Sazedu Kingai Bamrange Kiam Gaidele Aigena Namai Kreke Zikrezek Chumting Kumsana Zang Kaizemadai Kamai Ting Chua Gdere in Sa Povzaloi Gaidele Pigai Zain Kingai Nimle Nize Todele Bring the low